इमेज टीवी मी इंग ताबिरिबसिंगबो अहमबमक्ता नोमाथिंग कुंदिसोने तराम ओक्चरी मरकी पाव मियामना बिजरी कुकी लाहौबा अहुम फाखिबगी मायोक्ता कांगपो पीएसपी की ऑफिसता मसिंग यामना मियामना थोमजिनग्रे हारिबा थौदोसिंग ngarang numidang Committee on Tribal Unity कोतुबु सौगतपा मियामना फाजिनखिबा लालहौबा अहुम अदो numidang वायरम पुंग मंगा फावबगी मनुंगदा कंडीशन अमता यावना थादोकदबनी हाइना मतम थाखिबनी हारिबा मतम असि फावदा फाजिनखिबा मखोय अहुम थादोरक्तबना मरम ओइरगा मियामना एसपी ऑफिस ता थमजिनखिबनी ngarang ayuk anganba pung ahum makhairom tarakpa matamda NIA intelligence report amagi matungina combined force na Kangpopi district ki manungchan na laimakongi new kaithil manbi PS ki manungchan na leiba El Hengjol village da jathakipa operation da hariba myoy ahumado khutsu khulai konana security singa khothokna matungda phabangam kibani hariba thodo asigi paw phongnarakpadagi mafam adugi miyam haurakna फाकिबा मखोय अहुम थादोकनबा खोंजंग चंगसिनबा हौरखिबनी जथकिबा ऑपरेशन अदुदा खुलगी खुलाकपगी युम अमांगता थोखनलंबादो कुकी कस्टमरी लोगी मतुंग इन्ना अमुक हन्ना सेमसिन साजिनगदबनी अमदी खेती पुरोन पीगदबनी लोयना स्टेट लेंगांगना असोकपा नुपी मंगा लायंगदबनी हाइना डिमांड तौरी मसिंग यामलबा मियामना SP ऑफिस तमना लाकपगी लंबीगी मताइदा ngak सेंदुना लरिबा सेंट्रल फोर्स की ममांगदा SP मदचुत हाइबा खोलावगा लोइनना लाउदुना चटकिबगी वीडियो अमसो वायरल चलकली नाकलामरमदा हाइरिबा खुलाइगा कोनना फारबा मखोय होम मखा ताबा लोगी मतुंग थबक लौखनबा फागलबा खुसु खुलाइसिंग कोनना पुलिस ने NIA रसिनखरबनी अदुबो फाजिनखिबा कोकिल लालहौबा मखोय होम थादोकदबनी हाइबगी डिमांड कोतुना पुंग 12 कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट जनरल स्ट्राइक लाउथोखिबा मतुंग इना अयुक अंगनबदगी हौना लमिदा चत अवोकसिंग थिंबगी खोंजंग चंगसिले धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की हौजिक लैरिबे इशूसिंग अथुप मतमदा मरि लेनबसिंगना लोइसिंद्रबदी मखल मखा क्याय खोंजंग चंगसिलगनी हाइना महाइरे लोक तरुकी माइकेदगी फोंगदोरकली ngasi क्वाकैथेलदा एम्स की ऑफिस ता पांगथोखिबा पावगी मफममदा वफमसी एम्स की प्रेसिडेंट ओइनाम निकाशना फोंगदुकलदुना हाइ धनमंजुरी यूनिवर्सिटी असि मणिपुर स्टेट असेंबली ना 2013 ता बिल ओइना पास तौदुना चाहि असि मक्तदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी एक 2013 ओइना सेमदुना यूनिवर्सिटी असि लिंखलखिबनी स्टेट असि कॉलेज एजुकेशन असि मतमगु चुनबा थाकता मपुंग फाना सेमगतपा ngamdri अदुबो DM कॉलेज ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स LMS लॉ कॉलेज अमदी GP वुमेन कॉलेज सिंग असि स्टेट असि कॉलेज एजुकेशन दा अचौबा थौदांग लौबतनदना ngalingay matamdagi thangnaba state chungda कॉलेज एजुकेशन की पुंगनिंग चिंगसिबा ngamba कॉलेज सिंग ओरमलिबनी यूनिवर्सिटी असि लिंखलबा मतुंग हारिबा कॉलेज सिंग असि यूनिवर्सिटी असि की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ओइना लेखरबा मतुंगदा कॉलेज सिंग असि ngasiदी खुदोंग थिनिंगाय ओइबा फिबम अमदा लेरे इंडिया पुंबगी ओइना तोंगान सब्जेक्ट सिंगदा PG तंबगी प्रोसेस असि मपुंग ओइना NTA ना लौबा कमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट पांगथोक्तुना मासिदगी एडमिशन प्रोसेस तौबा हौनक्रे स्टेट असिगिसु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओइखरबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ना सेशन 2024-25 गी एडमिशन प्रोसेस का मई लेना था से तरा फावबदा एडमिशन लोसिनबा मणिपुर यूनिवर्सिटी ना नोटिस थोकिबसु लेख्रे अदुबो DM यूनिवर्सिटी की मखादा लेबा कॉलेज सिंगदा 6 सेमेस्टर तमलिबा महाइरोसिंगना PG तमनबगीदमक NTA ना लौबा क्वेट एंट्रांस थाखरबसु तोंगान यूनिवर्सिटी सिंगदा PG तमनबा वेरिफिकेशन दा UG लोइरे हाइबगी डॉक्यूमेंट सिंग पुथोपा ngамloidabana PG तंबा फंगलोइदबगी फिबमदा लेरे DM यूनिवर्सिटी असिगी लेफम थोपा वाइस चांसलर रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फाइनेंस ऑफिस अमदी अते मथौ ताबा स्टाफ सिंग हापना ngasi फावबा थमली वाइस चांसलर रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फाइनेंस ऑफिस ओइदना मथौ तौगदरिबा से इंचार्ज ngakta ओइना थमली मरम अदना लेंगांगना मतम चाना थबक तौदबा अमदी थौसादबना यूनिवर्सिटी असिगी UG PG अमदी रिसर्च स्कॉलर सिंगना थेंगनरिबा खुदोंचादबा सिंग असि अथुब मतमना यंगसिनबिद्रबदी महाइरोसिंगी पुनसिबो मांगहनबदा अचौबा थौदांग लौरिबसिंगी मथक्ता अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी हाइनसु फोंदुखि यूनिवर्सिटी अमोइना अखोगी DM यूनिवर्सिटी असिदा अखोगी रेगुलर BC लेतबा अदगी रजिस्ट्रार लेतबा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अदगी फाइनेंस ऑफिसर लोइनाना अखोगी अतै अतै मरी लेनाबा हाइदि यूनिवर्सिटी अमोइना लेबम तोपा स्टाफ सिंग मतिक चाना लेतबा असिगुम्बा थौंगसिंग असिजना अखोगी इंचार्ज ngaktana चलाइबा असिगुम्बा थौंगसिंग असिना अखोई हारिबा थौंदोकसिंग असि थोलकपनी माइरोजिंगी
ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯥꯡꯅꯅꯕ ꯑꯁꯨꯝ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯁꯦ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯈꯣꯡ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯦꯅꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯂꯣꯏꯁꯪ ꯀꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯂꯣꯏꯁꯪꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ स्कूल असिबु आंगांसिंगसे नुसिबनिना स्कूल काबा यानबा हाइना होटनाजरी गवर्नमेंट की साइड गिसु करी करीनो अंगंबा तौबिनबा हाइना हाइ मीडिया की थोंदा हाइजबनी यामना अखोइदी छात्रसिंगसे याम नुसिना खंजबा स्कूल से सेमबा खितंग लोइसनखिगे नोगी कासे सिंग तखाइ थुम्मी परीक्षागी दमक्तदी नोय युमदा लाइरिक कन्ना कन्ना पाव हाइदना अदुमाइना हाइजे। Manipur State Livelihood Mission MSRLM gi Makada Khorifaba Village Level Federation Irengbam Village Nambol CD Block Bisnupur District ki Self Help Group singna Community Investment Fund CIF Yentokpagi Thoram ama Khorifaba Village Level Federation Sinduna Irengbam Kangzeibung Community Hall ngasi pangtokre. Thoramadu Pradhan Irengbam Gopen Ward Member Tingwaizam Zamuna President Tingbaizam Robita Khorifaba Cluster Coordinator Loktongbam Lanchenba Central Club ki President Irengbam Premnath Mitunglen Singoina Saruk Yaki. Thoramadu Khorifaba Village Level Federation ki Makada Leba Self Help Group Taranituida Investment Fund gi Sempam Yentoki Khorifaba BLP gi Secretary Sanasam Ranjitana Hongdoki Bada Lisingani Kolumdogi Mars Kolumdoida Kungangi Sento Walaba Nupisingbo Hingbagi Thak Wangkhatpada Mating Oinaba Pandamda Khorifaba BLP asi semkibani BLF asina Irengbam Kulgi Sento Walaba imung Kharadasu Angamba Mating Pangkre Makhatana so Mating Pinaba Pandam Thamli ngasi yentokadoriba CIF Fund asi malam chana Sidinaduna Semidan Chaukanaba Honaminasi Haiki. Later Lairabasing Damak Edge Life Healthcare Amadi Hygiene Institute na Mayamgi Damak Ahombo Mamalda Layang Jagani Haina Edge Life Healthcare Amadi Hygiene Institute ki founder member Okram Romitana Fongdo Kre Wapamasingasi Singzamai Sagrapam Lekaida Edge Life Healthcare Amadi Hygiene Institute Ama Nong Hangdopagi Thoram Amata Fongdo Kibani Mahangna Makata Duna Hai Later Lairabasingna Laying Bangam the Laibasing Adobo Kharadang Oribaso Kokhangi Haidna Pik Laba Mamalda OPD ki charge Lupa Cham Oidna Layingani Laying Malaba Laying Laba Matung Anaba Duga Chanaba Hidak Langtaksing Hospital Stella Rabadi Lem Napigani Lunina Edge Life Healthcare Amadi Hygiene Institute ki Oina membership card Amalay card Asi Lupa Chama Oigani Amadi card Asi Tataruk Oina OPD ki charge Yaudna Amadi Frida Laying Jagani Mfamas Delariba Dr. Singpum Namak expert Oiraba Dr. Ngakani Maramaduna Miyamna Yengba Lakbitna Miyam Gangam Mating Tozagi Haina Fongdorakli. Masdeda akoina masi tawbasida miyam gi Manipur praja gi swaida laibiri ba singjamai adagi di atai miyam sina ngasai gi kanaba je lahoba ngamgane na ngasai gi akoina pizari ba tingbang adagi di akoi ju age life sina ju matam na hawai tangkhak akoi relief camp da laiba miyam da free medicine adagi di kai miyam pizabani aduduna adu madu dagi inspiration oiduna akoi medicine gi matam batang da khara watle haiduna akoina Jiribam district asida hawjik landinaduna Jiribam gi tongan mafam singda leiriba inmate loop organization individual amadi trust kayana awana taraba singda tingbang pirak palepri ngasisu
Presbyterian Church of India ki manung chana leiba Barak Mission Presbyterian gi Mitei Christian Ichil Inau Singna Juribamda Leriba Relief Camp Singda Poche Kya Tengbang Krei Tengbang Baduda Reverend T. Sachin Kumar, Reverend Surjo Kumar, Reverend N. Binoy Kumar Amasong Singlup Ki Ahal Sing Su Saruyaki Tengbang Pibagi Kongsat Asiga Mailena Reverend Surjo Kumar Haikibada Kasar Romdagi Ekoi Tungan Bam Famdagi Ekoi Laksabani Kasar Assam Romda Taba Pauga Aikoina Juribamda Laklaga Uzabasta Yamatawai Nuaite Mafam asida lanjina tuna leriba nupi angangsing asi ubada yamna nungaitaba fawi asiguma paw asi tajabadagi lebak asi ingthaba leinaba isori mafamdasu haijari aikoina pujaraliba pochai asi yamdrabasu aikoi ichil nausingna awawa taraba matamna aikoi su leijari haibadu udnaba lakjabani pokning wakal thamoi pikthabigano amamba laklabsu soidana anganba lakani haina chekna thamoida thajabidna isorbu kurumsi haiki Mapok Numita Pikre Echasingdama Kathoklaba Haiba Wakalon Sida Bisnupur District ki Manung Chanba Taupul Mayele Kaidagi Thoksom Prabhunanda Madi Rebika Nigi Machanupa Thoksom Risab Singhi Chahitarani Palak Suba Mapok Numitka Mailenana Awareness Kalonena Katpagi Thorom Amam Porom Pataleba Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Blood Center Dangasi Pangthokre Tharomasi Green Brigade Manipur Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Life 7 Manipur Nehru Yubas Kendra Bisnupur Amadi Blood Center Jennings ki Khusam Naraga Pangthokpani Tharamadu Blood Center Jennings ki MO in charge Dr. Konsum Surjit NYKS Bisnupur Deputy Director Dhanachandra Salam Green Brigade Manipur Taubul के फाउंडर से ओरिबा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की जॉइंट सेक्रेटरी एलामम प्रेमजिना थोबी मिथुंग लेंसिंग अमदी वांगंग लोइसिंग ओइना सरक याखी थरामदुदा नुपियनी यावना डोनर तरानी थोइना लेबन ई कटके एलामम प्रेमजिना फोंदोखिबदा पोकपा सिबा नत्रगा मरोइबा थरम खुदिंगमक असिगुंबा कानाबा थरम अमदा ओंथोक्तुना पांथोकमिननबा पांडम ओइरगा Manipurda laiminariba mipum khudingmangna saruk yaminarabadi thorom khudingmak mahiyam oigani amadi igi awapas lairui haiki Maraki pau pijaba matang asida losinjari mi ing tabiribasingbu kurumjari